Roditelji djeci mogu objasniti kako pristanak znači pravo svake osobe da odluči što želi, a što ne želi. Ta odluka se mora poštovati. O tome treba razgovarati od najranije dobi. Roditelji mogu dati primjere iz svakodnevnih situacija. Na taj način uče dijete postavljanju i iskazivanju vlastitih i poštovanju tuđih granica. Kada primjerice dijete kaže ne tijekom igre ili škakljanja, važno je stati i time pokazati da je njegov ne važan. Tako dijete uči da ima pravo na svoje granice i da ih drugi trebaju poštovati. Kasnije razgovor proširujemo porukom da ga nitko ne smije dodirivati ispod donjeg rublja, te kako to uvijek može reći odrasloj osobi od povjerenja. Takvi razgovori stvaraju temelje samopoštovanja, razumijevanja tuđih granica i kasnijeg razgovora o pristanku na seksualne aktivnosti, što je zapravo ključno za zdrave i sigurne odnose. Pa prvi put sam za termin pristanak na seksualnu aktivnost čuo u srednjoj školi i to kroz filmove, jer sam gledao dosta romantičnih filmova, tinejdžerskih filmova, što je uvijek bila tema u tim filmovima. Tad sam to protumačio kao neki pristanak osobe na seksualnu aktivnost, ali nisam razmišljao možda da se to odnosi i na pristanak osobe na neki bilo kakav seksualni kontakt, dodir, poljubac, zagrljaj čak i sl. Smatram da je jako važno da mladi uče o pristanku zbog toga što nekako kroz otvaranje teme pristanka, razgovor o njemu, oni uče i kako komunicirati o tome što žele ili ne žele u različitim seksualnim aktivnostima koje imaju sa svojim partnerom ili partnericom. Nekako razvijaju odgovornost, poštovanje jedni prema drugima, uče se zalagati za sebe, komunicirati svoje potrebe, poštovati tuđe, što su nekako generalno sve odrednice nekih kvalitetnih veza. Tako da učeći o pristanku zapravo oni uče i o drugim segmentima kvalitetnih odnosa koje razvijaju. Što se tiče toga kako prepoznajem da li neko želi neki dodir, neki kontakt, uvijek postavim pitanje, pitam jer nisam siguran da mi osoba sama kaže da li je nešto paše ili ne i trudim se dati svakome neku tu slobodu da mi kaže je li nešto u redu ili ne, da jasno izrazi svoje granice, da to poštujem nekako. Svaka seksualna aktivnost bez pristanka je seksualno nasilje. Samo u ovoj definiciji možemo vidjeti zapravo tu jednu direktnu poveznicu između važnosti pristanka, seksualnog nasilja, pa samim time i važnosti uključivanja učenja o pristanku i u seksualnu edukaciju i kroz prevenciju seksualnog nasilja. Važno je da mladi razumiju odrednice pravog pristanka, da znaju da samo da znači da je pristanak slobodan, informiran, da se može povući u svakom trenu. I nekako što oni više uče o tom pristanku, zapravo oni uče i poštovati sebe, svoje granice, a samim time i tuđe. Pristanak je ključan za sprječavanje seksualnog nasilja jer uči mlade da svatko ima pravo odlučiti o svom tijelu i iskustvu. Mnogi mladi pristaju na nešto zbog pritiska, straha od odbacivanja ili želje da udovolje drugima. Učenje o granicama i pristanku od najranije dobi pomaže im kako bi kasnije znali prepoznati, odbiti i sigurno reći ne situacijama koje im ne odgovaraju. Također ih uči poštovanju tuđih granica, kao i razumijevanju da svaka seksualna aktivnost bez pristanka jest nasilje. Mislim da je pitanje pristanka dio svake veze, pitanje je samo hoće li biti verbaliziran, da li će si osobi dopustiti da o tome govore, da izraze koje su njihove granice i da poštuju tuđe granice. Pa mislim da svaka veza sadrži tu temu o pristanku. Pitanje je samo hoće li biti izrečena na glas, hoćemo li razgovarati o tome ili ne. Znači bitno je da imamo neku slobodu da kažemo svoje granice jasno i da poštujemo tuđe granice.